Uporedo sa protestima u Beogradu, u Novom Sadu je također održana serija manjih protesta zbog političke smene svih urednika Radio-televizije Vojvodine. Urednički sastav, smenjen onako kako je i postavljen, tek sada spominje cenzuru i kontrolu medija, dok su isti ti urednici bili učesnici autocenzure kada se na godišnjicu od bombardovanja iste televizijske kuće tokom NATO agresije nije pustio nijedan prilog o tome. Posle prljave kampanje između naprednjaka i demokrata dolazi do promene odnosa u pokrajinskoj vlasti, što nije odgovaralo brojnim provojvođanskim organizacijama poput Građanske Vojvodine, koja predstavlja konglomerat nevladinih organizacija, među kojima se posebno ističe Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Ovo društvo nastaje 1992. godine kao odgovor na cenzuru medija koja je postojala za vreme Slobodana Miloševića, a kasnije aktivno učestvuje u oktobarskom prevratu. Uvidevši i sami da se nakon prevrata njihova uloga mora ponovo opravdati, počinju sa idejom decentralizacije, odnosno promovisanje vojvođanskog separatizma kroz medije i portale unutar pokrajine. Na čelu ovog društva nalaze se Dinko Gruhonjić i Nedim Sejdinović. Dinko Gruhonjić, musliman iz Bosne, rođen kao Sabahudin Gruhonjić, u Vojvodini postaje veći katolik od pape, tačnije, veliki vojvođanin koji se zalaže za multikulturalnost i federalizaciju Republike Srbije. Počeo je kao urednik nedeljnika Nezavisni. Danas je novinar i šef dopisništva za novinsku agenciju Beta u Novom Sadu, dopisnik radija Slobodna Evropa, radija Deutsche Welle, radio-televizije Crne Gore i Al Jazeere, a od 2005. godine radi na Filozofskom fakultetu Novosadskog univerziteta. Gruhonjić je zapravo, u ime slobodnog, profesionalnog i objektivnog novinarstva, postao medijski mač koji u pokrajini seče svaku nepodobnu i njemu ideološki suprotstavljenu osobu, koja može da vrši kakav takav uticaj na društvo. Agregat separatističkih ideja predstavlja dobro finansirani portal Autonomija, na kom se nalazi i Gruhonjićev tekst pod nazivom Srbija je Mordor, gde se da pročitati sledeće. Gledam sada klince na limanu. Između dve zgrade napravili su pravo malo bojno polje. S jedne strane dvorišta jedan tabor, s druge strane dvorišta drugi. Imaju od 8 do 14 godina. Naoružani su petardama, zelenim, crnim, kakvim god hoćeš. Oni ne bacaju petarde u haustore ili pred komšinice. Oni petarde, topovske udare, dinamite, bacaju jedni na druge i silno uživaju u tome. Sline, balave, malo im je, iako se na sve strane i dimi i puši i osjeća se miris baruta u vazduhu. Oni bi, nema sumnje, u ruke uzeli prave puške, puškomitraljeze, snajpere, bazuke, minobacače, samo da dovrše pokolj koji su im očevi započeli. Budi hrabra, Bosno moja, dušman opet su spreman. O Republici Srpskoj izjavljuje sledeće. Prva asocijacija koju u meni budi Republika Srpska je smrt. Mislim da je to zapravo i jedina asocijacija na to besmisleno ime. Pa se onda pitam, kakvi su to ljudi koji slave smrt? Možda najpoznatiji slučaj medijske hajke dirigovane od strane Nezavisnog društva novinara Vojvodine je na tadašnjeg direktora Kulturnog centra Novog Sada, Andreja Fajgelja. Fajgelj nije dozvolio izložbu jednog rada koji u najmanju ruku može da povredi verska osjećanja hrišćana, pa je taj čin kroz medije okarakterisan kao pokušaj nametanja cenzure. Gruhonjić za Fajgelja govori kako je prononcirani nacionalista, šovinista i klerofašista. Maltene svaka izjava Andreja Fajgelja kao direktora Kulturnog centra Novog Sada bila je sramota za vojvođansku toleranciju i multietničnost, navodi Gruhonjić. Brat mu po veri, Nedim Sejdinović, od ove godine je predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Sejdinović je više prisutan uz političke provojvođanske figure i jedan od učesnika vojvođanskih konvencija. Čitajući njegove tekstove, čovjek bi se zapitao kako on uopšte može da predstavlja društvo novinara ili ono još bitnije njima poput vojvođanskih vrednosti i tolerancije. Nezavisnom društvu novinara Vojvodine donirano je $242.500 u periodu od 2012. do 2014. godine od strane Fonda braće Rockefeller, Nacionalnog fonda za demokratiju i fondova Evropske unije u cilju obezbeđenja javnog dijaloga o decentralizaciji.
Ono što nevladine organizacije u Vojvodini vide u Vučićevom režimu nije pogubni put ka Europskoj uniji. Nisu ni sporazumi potpisani sa NATO alijansom, jer su oni u suštini i saglasni po tom pitanju. Radikalska pozadina današnjih naprednjaka je njihov način da povuku paralelu sa 90. godinama prošlog veka. Na taj način šire strah, jer promena na pokrajinskom nivou može da ugrozi njihove načine finansiranja. O tome govori i podatak da su 2016. godine dobili financije za njihov sajt i projekte od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, kao i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Jasno je da je danas nezavisno društvo novinara Vojvodine daleko od nezavisnog, daleko od profesionalnog, daleko od objektivnog načina informisanja. Ovi ljudi na ključnim pozicijama zapravo služe za kreiranje javnog mnjenja u Vojvodini, gde se separatistička težnja predstavlja kao mnogo veća od stvarne i kao jedina ideja koja uopšte sme da se zagovara.